khubor jan met ye phi wa ro ki pralok ne ga jan met ki khubor wa kwa open snyao cha phi to ki khubor wa thame yong ga kjut Covid-19 hapoh ka Meghalaya yong i tene ne ga sngi da update ye ki wi yo thame ye kjut hapoh ka ar phau so ganta de em ki so spa phra phau ar ngut tele de klam wani heliang ki wa da chaj wan de em ki so spa le phau so ngut te da potential ubon de ki wi yo thame ye ki wa da chaj da man ko khubor wa si e mo tele de klam wani heliang ki wa khla le da sdang biang ku ka man chwa da em hadu khande ngut tele de klam wani jari district na kite ki wi yo thame so spa phra phau ar ngut naka east garo hills de em ki le phau phra ngut naka east giant hills de em le ngut naka east khas hills de em chispa san phau nya ngut naka north garo hills de em ar phau ar ngut naka ribhoi district de em phra phau nya ngut naka south garo hills de em khat wi ngut naka south west garo hills de em khat khande ngut naka south west khas hills de em so phau ar ngut naka west garo hills de em san phau khande ngut naka west giant hills de em le phau wi ngut naka west khas hills de em khat le ngut tekini to ki so spa phra phau ar ngut ki wadang yo thame ye kani kjut hapoh ka ar phau so ganta tele klam wani nei liang ki wada chai na kite ki so spa le phau so ngut naka east garo hills de em phra ngut naka east giant hills de em san ngut naka east khas hills de em chispa khande phau khande ngut naka north garo hills de em khat wi ngut naka ribhoi district de em ar phau phra ngut naka south garo hills de em san ngut naka southwest garo hills de em le phau san ngut southwest khas hills member chai uwi wetle naka west garo hills de em khande phau ar ngut naka west giant hills de em so phau so ngut naka west khas hills de em nyaw ngut tekini to ki so spa le phau so ngut ki wada chai hapoh ka ar phau so ganta tele de klam wani nei liang ki wada khlat wan na ki te ki khande ngut naka east khas hills de em le ngut naka ribhoi district de em so ngut daman iwa bon naka southwest garo hills de em uwi naka west giant hills de em uwi tele de klam wani hawaro na do usdang ni kjut hapoh Meghalaya hadu nei kisngi ki wi yo waro hi de em ki so pound ru hajar so spa san phau phra ngut te ye ki wada chaj wan de em ki so phau wi hajar le spa so phau khande ngut ye ki wada khlat hadu nei kisngi waro hi de em ki nyaw spa khande phau nyaw ngut ye ki bru ki wadang em ye gani kjut nei ki wadang em hapoh ka jing sumar kam waman katte waro hapoh ka Meghalaya de em ki so hajar le spa khat ar ngut tele de em wan na perdi yong i ki wadang kwa ti bnia cho cho wana do stang gani kjut hapoh Meghalaya yong i hado kat won ngut ki wiyo kat won ngut ki wada light na gani kjut kat won ngut ki wada klad kat won ngut ki wadang em hapoh ka jing sumar ye pi pai de pi he ni hapoh wa ro de em ki ukhen jari district te kini don hi ki khubor wa thame wa kwa wan ra cha phi ne ga jan mit te khubor de po chu kut e khublei phi waro snya ba yo subscribe yo new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo i ki khubor khublei chi boni phi waro